Ia ia le tua si tia le nganga o whaftai le tua le netu la fiafi. Wa tai mai fo i lo to soifua ia me se fo i so matola. Ia whai e o ni tātou whiloa i lunga o tātou penga ta whai langi nei. Ia whawhelo iatu ma whatal whatu i sua whamanu malo i Jesu Kiriso. I sua e o sunga i whawhengainga mo lātou whitua. Ia me se fo i le pa ia o le tātou tunu. I lava i maunga tele si o pa ia maunga iti. Whatal whatu malole o ona i le atua le nei aso me se fo i tāpo inga pe na whenga iai. Tal tonu lava le manatu. Ia o loo solonga le lei lava me uma e tu samale. Whatauteinga, ale nganga pa ia i tonu ona i tātou maota tāpua i peona ili ne yaso. Ia i fo i manatu, ia o loo whapea ona leina tusa uma i tātou li tausinga ale tua, ia ea leila na whamalolonga i o tātou tino. Ia vi inga lava i whafo i le tua, whatala whatu fo i si o mātou sunga le mātou whawhenenga, sunga ia maiawa oka maiawa, e misi fo i whatu i anu fau. Ia whawhero ia tu foi na i o mātou mātua tatalo o lo whapea na whafonga mai foi ni nea whiawhi. Sua sunga ia where, ia misi foi whatua ia wherila. Ia le sunga foi ala rasi, ia male whatua foi ia wheila o te whatala whatu. Ia nei tula whiawhi, whawhero ia tu malo le foi tatalo. Ia misi foi o paanga le tātou o onanga nei. Ne ngata i paanga le tātou ala ata nei foi o le Global Kingdom TV channel. Ia misi foi ia le au nanga foi el Emperor for Christ ile ngata Wellington ya misfo o kilani fatal fatu le sofa manu malo Yesu Kristo yo le nei lai tula yo la tato per me fa solo ne fiafio la sa unia sunga ya fumono stato talo yo ona tato watu ile tato mtau ya tato mi fo matalo mato vi o etama ma fa mato tfafte o no lo wangan le fafte o no nei av no fa aulu pe fo na maua i maua fai fo na fa so e ale lo upu talo te o e tama ia lo fa unga ia lo upu mana tama ia fa pe ona lu i tawina se anganga e le na to fo ilea ia velo fo nga pa ia o se upu fa pe ona toi fa fangu i lau fa na i le nei tu la talo te o fa manui o ia te i maua fa manui fo e le ado lo upu nei fiafi tama i ulava nei me umo o le vi inga fa fo ia te o Pastai Yesu. Amen, amen. Ia fatalo fatu fo le tu la fiafi si o sole ia fimono. Ia. Maroso fo. Ia deli. So fo ia mis fo ile. Fa malosi malene fiafi. Yes. Ia tala o masile ia te malosi ia pe fa malosi. Ia deli. Ta felo ia fo ile fiafi lu ta to no ngai. Bi ngai avi de to. Ta deli. Ia lo mo pele malos. Yes. Ona ile tua ia mo so fu mo leola. Ave ala nganga fa ftai deli. Ia deli. Le te mai ta watu tu ranga pe na ile tau o ta to ki tonu deli to. Ando ma fo atonu se fa ma va nga ma fa na ta to wa to la va yaso vela la. Ia fo wa a mata de yaso. Ia deli. Ma na ia fo io vela la tonu le ai Wellington. Fai o e fa fo mai o fela wale tu ro kelo pero e fa fo mai ia nei la mua le nei sila ia po le la mua fo ia te roa ia le lo avina to ia se ma o na nei ia ma si o so nei ia mono ia awala fo sin fa so fo mo tato le nei ia la fo se upu a mai ele fo ngale li tato te tu fa ia ia e pe la fo yo na ia mau ia o su e ma la fa tau e mau se lava le fo pa ia le tua al mesili matau ia mau se tanto me ngai a foi nei tai foi le tato folonga de foi vayaso amen ia pe tasi pe lua sina mea nga ia me silim taua ia mo sina fa mal au me le fiama pa ia le na la wa si le mai tato au tu pe na ile ne fiafi ia wa fa ngoina o le talitonu ia Yesu Kristo talitonu ia Yesu Kristo ia al tato tu si faitau ia o mo wale tu sil na Ioane 2:10 ia po le evangelia Ioane no ta po 2:10 ia alo no foi po 2 fa nga ia tu fa yu po 2:10 maliva alo foi manino la foi na ia la mata mo le ia o le Ioane no ta po 2:10 o ta tu faitau ia e mata mai le foi po 2 mal fa
ia si fa ngate fai upo luosun mariva ia fa manuele tu fai tau na na fiong pa ia luosun marfa a o tomo le tasi o lo to sfulu mal to lua poi ngoia titumo ele iai o ia mai lato ina ua mali watu Yesu ona feta la atu lea o la uso uma ia te ia ua mato i loa le ali a ua fai mai o ia te i lato a fai o te lewa ai atu i ona lima i mea na tutu iai fao ma tuula o tamai mai lima i mea na tutu iai fao ma tuula o lima i lona i tu o te le tali alava ua mawaya so e valu o toi whaatasi o na so i le fale ua whaatasi ai foi i lato matoma ua mali watu Yesu a o popuni whaitotoa o tu foi o ia i to tonu o whetara i atu ia o tō manuia o na whetara i atu lea o ia i atoma au mai lau lima tamai au mai lau tamai mai lima i nei va ai mai foi i o lima au mai foi ma lau lima ma tu mai i lo i tu au o foi e te masalo vale a ia e tali tonu o na tali mai leo toma wa whaapea mai i a te ia lo wali ie lo watu ai o whetala atu Yesu i a te ia tō mai o e tali tonu a wā o e va ai mai i a te au a muia o e le va ai mai ai tali tonu mai pea ia wha manuele atua whaitauna lana whionga pa ia Ia whaatai rau sunga whimono o whaitawina le whionga pa ia le ka mokoma tua loe tau no tamo to mai le whionga pa ia le ri ia ila ia si upo i tātou mawawha tātou manatu lo tama masa salo tama le masa salo ia pos tama le tantonu fo ai ese fo i le iai fo i tu e tau en tātou tu e tanga iai e se tāua i o tātou o langa o toma fo i se whiau tāua o loo mawhai o na au mai ele nei tangata o toma ma le la mawhutanga mai Yesu e whai fo i ma lu tau fo i ma tau soi fo i so swani fo i a te tātou ia o tātou iai tātou sāwalinga e peona iai le nei fo i vai tau soi fuanga whaale ngana Amen. O le upule o le Thomas, kama Thomas, ia sa mai le upu aramaika. Ia po na o na winga na o le twin. Ia lo na winga pe o ka unga le masanga yo. Yeah, that's right. Sa mai le upu na o le twin, ia po le masanga, ia o le upu aramaika ia matu fo ngana le sa tal no a tala Yesu ma. Yeah. Fa ngai na Yesu o ia la lani. O le upu Greeki ngai ia le upu le o le Didymus. O lo na winga fo. O le masanga. Lona winga. Ia, o ngai la sa wai nai whaitaunga pe o na iai tātou tus. O le tama o titumo. Ia lona winga o ngai sa umele upu eleni. Ai, e se atangata ma le au apostolo e te mesia le to o lua le la uia mai tau iai. O Peteru, ia matama le o toma. Pe e fōringa mai e iai ni o la winga whaalia. Amen. E whaingo fie o na mai tau ai ia le la ua ia amiu. Le po le la personality le tangata. Whaingo fie, wa mantofo i oe fuimono. E iei lo tangata o lo masani le lei, e te lo le lia o wingo tangata. E te lo me whaingo fie ngai ka, e te lo tangata fie fia ngai e, aka ngai e. Pio da va, pio ta ui ua ia. Amen. Wai masani le lei. Masani e te oe, ia a wae kuro wa pio whae viviro maka, o na wai fie fia. Te iei winga whapena, e winga whapena o tangata. Tangata la wai ia ona ia natura. Ia lava ona winga e mai tau li ai o ia. E whapena la tangata ni o toma. Ia. E tangata i fo ia toma. Ia o tangata whai mai o toma le ta tono. Ia po toma fo i masa salo e le mawhai ona ia whaingo fie ona tali tonu ina sa mea. Lela pe on tatou fai tau ye tu sile ne fia fia tu tau fa tala pe to ili tatou tala ai tatou te piki mai lava nei vai na fo ili tatou mata ia that's right ai tanga yo winga va yo toma
o loo atangia i ana fesili ma ona lagona faalia o loo tatou ilo ai o se tangata e mau lana tofa. That's right. I leo se tangata e tō sina ngofia o na manatu. O se tangata na te sa i lia le moni ma le wha maoni. Nice. Ma le wha maoni nia le lei. Wha to a wha mauti noa i leo sana whai. Mantua le e se fo i le vaenga sa tupu mua ya toma o lo tau e fo i toma. That's right. Na o lo tau mai le tuseri yone sumatasi pa suma le ono. Man fa ya tule o toma ile me foi le no maua Yesu tala la mai la san. O ya wa oti la san. Ya. Ya te ila wa tau pule lo le ya si ya la ka ko fo yu te. Ai fa mai ya le tala ale auso Yesu ya la ko fo yo la sa ili yu te ya fa sioti fa tongi ya to ima. That's right. Ile taun tatu to yo. Ai fa mai Yesu ka ko so wale fa fangu mai la sa. Ya. Lala mai tawele o so man la to fa long fa pela to ai fa tala no Yesu a me ola mo la salo ne mo la vai le mo fa tino to ala mai le ai le ai lo tala no Yesu le otio la sa ole tu la le e pe o le ave le fa ma fa le tau tino nga to mane na fa man tu le fa me le so awa to so Yesu yu te yo le sa ili yu te ye fe tongi ya toi ma ya a fe mai toma tato wo fo ina ia tato woti fa tasime wai so ya o le taimi ma fa na ile go ma tanga matata e fe go fia nga e ka kingo ma fa si so kala fa e se alanga le ma fa na lu ma tanga ya la fo wa mata na tutupu ina ila ngono o toma le matau tio le tangata le la te le pele ya toma o le la maftanga ma Yesu. Yes. Pe wa ulu dino lo na lofa ya Yesu. Le na fa pe atu i tatu woka. Ya. Ka ko mo fioki fa kasi. Ka ko fioki. Ya. Ona winga na. Ele o se tangata mo i o le o pe wa faisi mate le tele o topa mana wa sa si na fai unga ni. A onisi vai ngai pe ona ye tatu matau. E pe ia i la wa fa tau le. Se tangata e mau tele lana tofa. Ya. Tinga lava ona fata tope atu ia o so fa mai sai so le sama to dei ba Yesu. Sama to va ai ia Yesu. Ai vai o tau tino nga to mana na fa inga. A u de va ai i nga lima. Ile men tu i fa. Ale tu lo tam tam mai lima i lona tu na tu i tau. Mo tele ma fa ia o ka ko. Amen. No suma fumono. E se le mau le mafofo o tangata. Mantua o le foi le mafofo o toma. O le tala le leile e ta pena ia la tau e o tala i o Yesu. Ya. E ta taula ia toma ona matua i wha mausa lilo na loa manan taitonunga. A o le ialu e ta o atu Yesu. Ya. E le manaya le alu o toma e wha pia mai. Se le nga sau Yesu whai mai se o le ia. Na whai mai le o le ia whai mai ngalako wa ia Yesu. Ai le leile halu au to mai. Wa ato toa lo na taitonunga ia. That's right. Pe ole o nai mafofonga ia te tala i le tatu matau. Ole taimi oro ia Yesu ila na ngā wenga wha misiona. Ole taimi nā lesa tutui doa ia Yesu le. Ia le na fia fo ia Yesu. Ai toi tau whai atu roto mai ila na whamatalanga na Yesu. Tatu te o mai. A whaia mā ku kia ku mokio. Kau kia ku whakati ia. Amen. Pei o la ngona i o toma. O se tangata e mo i e mau waala na tō wha. A o se tangata e toa fo i le loto. Ya. O se tangata fo i e toa lo na mawhau. A tō mo lau i eilo na whātua tua. E le kei ku whasi o kia mā kōranga o kama mā kōranga le mokio. Ya. E le tei o na o ni mea whingatāia ia te mā tūranga le mokio o mataita. Ya. Wa mauti noa e toma lona saunga le mui lano le wa inga lona taita. Yes. Pei o se amatanga na o tatung ta upuro sunga whimono le asau whasoe le. Pie deri. Ale tala tua disi vaina. Pie deri. Mane ea rau wha mtala ina meo le. Tala te ino ia toma. Pesa o lava oe awa atatu wa ai i tangata i o to mos tangata sa whapena
wa mauaalo na filifilinga ua filifili muli ia Iesu pe on tatou vai o ia o le tasi nei o le auso a tatou vai lai filifilinga o Iesu le auso na filifili mai e Iesu le auso o e fea ngai ma le galuega lea ua tapena iai latou a tatou vai la ele i fatagā filifili e Iesu ia toma na filifili le Iesu toma ena iloa le Iesu i ei le aunga toma e iloa le Iesu e foi la se te mi e masalo a tatou va e tuspa ia ele na koma nga masalo a tatou va ai va mai o toi tu ma Iesu o ai va ai tutina foi atu la so matu va ai ave kama mo o kama o kuso masalo kama pe mo o ko ku ma Iesu ale mela e mali sa o ia le tala listoina o kako uma e sanga e pa wasio nga ponga o mau e di mama e pe ale atava mai iska mo koma kuso mo koma ele mau lisi au so ia nga fanga na faya nga masalo foi ai pe ai telerta o le tala ia toma pe on tatou va ai pe on e saunoa o se tangata ua mauaalo na filifilinga filifili muli ia Iesu a tatou va ai o lona filifilinga na mautinoa le lona mafaufau a ote e oti ma Iesu so se mea alo Iesu ua iloa le e toma ua failana te sesa o te muli tangata nei no ia Iesu so se mea alo Iesu he showed his loyalty o lona loyal i le tangata o le atua a tatou vavaela e le tele ni talaanga i le tangata nei o toma but this is probably the main part e ta ua mai le tangata nei but pe saustemi ta o iai i le liuina e le atua o le loto a tomo awa tatou aiaina ina ua feoaʻi Iesu ma toma na e luga i le faatuatua toma ma liu lo Iesu sa ua le faatuatua toma anu ina lo ia o le maliu mai o le toe saula i Iesu i pe ona tatalatanoa se taimia pio ia e toe confirm ai e le atua iā toma e le oti ua toe tumai o ia ia leli pia ona tatalanoa i le tofai leo se tofai a vagagofie o le ina ua fai foʻi le paseka mulimuli foʻi e Iesu ma lona ausoo na o lo taʻua le Ioane suma le fā mataia foʻi o sinā foʻi tau na e mention mai foʻi le noa o le auauna nei o toma tanoa leo Iesu fai mai o te alu e ana leai se manua o walu e sauni se mea e nonofo ai o toma na fai mai Iesu outou iloa le mea o te alu iai o outou iloa foʻi le ala a fai mai ua soatu tala atoma ia Iesu o le uiga o le mea lea o le tusi ua masani foʻi ma ua malamalama foʻi le ʻaufaitau fai mai toma ia te ia lea liʻi matou te le iloa le mea e te maliu atu iai matou te mafaia faapefea ona iloa le ala ae tagaʻi leleʻi le vaega lea o lae filemu ma le ausoo e o ia Peteru o le tagata e faigofie le lafisoʻotaʻiga ma Iesu e matua le ia sisi o faise tala ina ua faia le saunoaga lea Iesu. That's right. Ai oso mai toma faavāvā mai sia na lauga ia Iesu. Iesu e matou te leiloa le mea te alu iai. Matou ua uma o talanoa Iesu ia i lona ausoo. Na o sau te maliu e toe e le peti le malumalu ma toe faatuina ia soitonu. O ngawinga lau uma le faamalamalama Iesu. E iai taimi e maliu ai. Ai oso ai la i le tatalaga lea o le tofā lea ia toma se aumiga i fafo se taofi ma se silafia o toma ana lē aumaia e toma le upu lea ana lē faafesili toma ia Iesu e lē tatalaga maia le auafa lea Iesu na e aumaia i le upu ua fai ma o lisi lea laualuga o le faaotaga le upu lea na saunoa ia Iesu o fetalai atu Iesu ia te ia o au nei le ala o le upu moni ma le ola e lea i lava se tasi e lea alu atu lava se tasi i le tamā pe a le ui mai ata
Na tanga I lea o lesi lea mau. Wa matuala wa lunga I le whaatanga I le. That's right. Ai ana le facilitoma. E le talanga maina Yesu le wa whai ana I lana. I lo sona whina ngā. O inala le au mai Yesu la ngona I ateo. O se tangata e lo loto fu ilana tofa. Nice. Yes. Ana le fa facilitoma. E le mawhai ona ngana mai Yesu I upu. Yeah. Ai fa fetai ia toma. Ona talu ai o le taimi le pe ona e sau no. O le lunga le fa kukua. O le tala noa I taimi o le mawhanwhana o le mawhatanga. O le vai atu ia Yesu. O le whafsangai. Physical. O le tilo mai Yesu tangai atu. O le vaai le tino. Mawhanwhana le mawhatanga. O le taimi fo I whapela ma winga fo I o taitai ma au ona pe a mawhanwhana le lato mawhatanga. That's right. E le taimi tala noa ai le ona I lona taitai. Ua peia o le uso moni ia ma le. Wa le o to tau o sona taitai. Ua tau le uso. Ia po o tama. So tama. Ia le aso. Pe ua fetu wha I lea. Ona o lea. O lua mawhanwhana o le mawhatanga. That's right. O le māneia le nā o le tangata ne o toma. E pe I fōringa mai o se tangata e while mō. E pe o le si lea whailaunga o le. Pe kāri whai kau ia Yesu I whina ngalo Yesu e whāri. Amen. Le while mō uba le au so. Ai tali whai tau ia toma I le launga Yesu. That's right. O te alu. Nā o tau lo māne me o te alu. E mai toma le a Yesu mātou te le lon me te alu. Yeah. Mātou te loa whapewhe. Ia nara ling te tala me Yesu lana. Tō whawhitalai lea. Me Yesu o hao nei o le ala o le pomoni ma leona. Lea loa tu lava se tasi li tama. Pe ale ui mai ia tea. E se fo ili manai o se au auna. Ai tao na ngona mauna manantu. That's right. Wha leo se mea la o tu uele atua I lona loto e peo toma. Hallelujah. Amen. Pe o la ngona nai au mai I lo mafau. E sao la ngona I lo matamata au mai ia tau tusi ne o toma e whai ana I simta upu ne fia. Ona e pei a tātou te wā ailo ia koma ka ko kilo lo I black site o te malo. Yeah. Ai pei iai a fo nei la ngona ma nei wa aingo toma I la mawhtanga ma Yesu. E au mai e fo nisi fo I o whautuanga ma nisi o tima inga. That's right. O tātou iai I le tātou sāwalinga. Ia rari, awa e siri, a kuri whesiri ia Yesu. Ngai lo le alu ko mumu so. Sa o le ringa. Wa le whaaria la ki le veo, le e whapsanga I ma Yesu. Ia e alu. I se mangula te Yesu, whanongo kunga waru ko mawhai o sa uro whako Yesu. E sa ngai le so ki whesiri me ko me plemi. Wa whanongo kuna te se o rau kari lenga whai o ngawa e ganu e kau yo. A se tangata e tatala lana to whai, le mwhai no ia tau whiupia. Ia lewa au mai e sia fo ia o nga taua. Ia reri. Ia plausunga whimono le asau. Tina whasoi le whiwhaenga tau. Ma ri ia reri ia. O ai o tomo o stanga te fia mala malama. E na te le nā tia fo I lona fia I rose nea. Pe on tā wawa ai e. Masalo o le whesiri fo I le na fia whesiri rau so. Makuiri, ia mana mana me mene whai mei Yesu. Ai pei o tomanga whaanganga nāre, na whaanganga nāre whisiri. Yesu, ia ne mana me mea ngai te whai mai ai. Pera tātou wawa ai, ele ngato peo na esa ono, ele ngato toma o stangata mautu, ma o stangata o whiriwhiri, o whairana whiriwhiri nge muri a Yesu. A stangata fōi, e fia mana malama e fia I loa le lein me lai tupu o fia foi le ngai le o iai o fia foi me la ngai yoina iai la to o se lu I foi le ia I tato mo I tato me se lava ia tangata ke siano ta wo fisi awa e alu longa we pe tala lista malo so le mun muli liska waso ole manai ole meu ole fisida so fiside ma le fiside mala mai fo ole taua foi na ole mafuta fatasi o fana mo tu ina ia mafai ona fisidi lesi Cristiano po le ale me o la fo ile me o le ale me tauna tatu foi o I foi
matusi mere fai ngo pe o ta o fa lo tolo po le masa lo salo me fo dalo e mo I na maliu Yesu mo tato na sala o I mo leva no e fai tato ta la tu ile na au sum fa matana iai le ngalwenga na fai ele tu o le tau foi le na o se o nga foi na o mai toma a fia mala ma fesi a fia lo se mea e te fisini so se tamai te tia o nga lava e fia te le faia o nga pe a fisini tamai te tia e fisini lo tamai te tia o nga vai na ia te tala mai umo le mafau ale faia o nga te tala ma mai faia o nga mea na te lo i tamai te tia wa leo fisini tamai te ale fisini la tamai te tia o ia to ia fia te tala mai mea i lo faia o nga I tamai tia o nga fa pena ia toma ana le fisini toma ele tala mai ele tua le mea nei te tau nei loa tangata au le lui foi na mo I tātou tangata ke usiano iene ia whatanga le atua ni ia whapeona whain tātou tala no le ngata foi leo le mafuta whatasi o le uso I le si uso ina ia mawhai ona motusia ele mea nei o le masaro sama ele ngata foi lea ina ia mawhai ona tatala ai ia le tusi pa ia le ngata foi lea o wingo o mta upo I tau na tātou tala no ina me se lava ke usiano fou ia po ia o ele ngata foi lea o ke usiano fou pa tonu lava o ainga o fisiri lava mala ale o ngā fo I o le melna ia sa o tangata fisiri ia na tonu a wale fisiri a wale upo fondo le ia pa fisiri ai sa fa I ko fo ai le fisiri le fe o kusa ia pa ya le ko fisiri o ya ba le fo dalna o fisiri sa o ile tangata tau no fisiri ora ma tu fo yo tsa ya baila o ile mana ya ile o le tani sa o tangata no fisiri to sa o le tangata no fisiri awa fisiri a pete fisiri me o si Yesu o fa ya pequeno ma pequeno so ngale o pengan bele ya ma para pai fisiri no fisiri ko ika vi ele tu ti tatu mata la I se tatu foi tau foi le ni fia pe mai a toma le tasi o le to as fulu ma le to lua o ngo ia ti tomo il foi po do sul lima ona fa ya tu le o le so o uma ia te ia o matu lo atu le o fa mai o ia te na to a fai o te leva ai yona lima I mea na tutu I ai whao, ma tuu lo tama I lima I mea na tutu I ai whao, ma tuu lo lima I lona I tū o te le tari alawa. O I leo te whai atu ai lau wha matalanga I lea matanga. E leo se tangata so na oso toma I sana whai unga. E mau lana tō wha. Ana whapea e fesili mai ia le awari I nei whapea tu rotoma. Soli. Ya, karo fa esa o ala o tu mai Yesu. Tu sol ba fo leo la wadi ia na fa pe la wa ku mal ori mal wa tala na fa ma I winga na fa dia la wadi ia ide. Ani si o so o ina wala to fero mai Yesu. Fa ba ori la to. Ana fa pe la wa tu la wadi ia mal na to ori fa ti a to mal la fa pe la tu aya ori mai ma to. Ya o fa te ia la wadi ia tu fa mai to ma. A fa o ke leva ai Yona lima na tutu I whao. Te ilo oe ole, e se whatari tonu ngata wa ai al tangata. That's right. Anga ole wa ai le na te suia a toa ulongona mo manatu. E le whaingo fie o na tali tonu li tato wa ai. Ai whainga tatele o na tato manu malo mai li tato wa ai. Ai whaingo fie fo o na tato to I lalo li tato wa ai. Amen. O le vai toma. O le vai toma e ui o se vai o lo fia mauti no a toma. Ai o lo toma fai toma e fato I lalo lana vai. Ina ia manu malo ina ia vai toma le vai o tangata manu malo. Amen. Mantua lele me na to I lalo isi lo matua e vale amatana. To I lalo ai lana vai. Hallelujah. To I lalo vai.
Te lon whinga tā ia o na tātou oe. E sa ili Yesu i le tātou ngalwenga le whai. O na tātou te leo wa ai a Yesu. Amen. Ai ama whai o na tātou whātou i lalo ina o tātou manatu ma o tātou langona ia. O na whai ngō fiele ia tātou. O na tātou talitonu ia Yesu. O moli mau ia tau ma whai tō mai au mai. A tō telefo i o le nei soifuanga o lo tātou iai. Ma le tātou tau ma whai e whaofi atu le tala le leia lere. E iei nisi tanganta e ma whai on sa welto i ngā tali lea. Wai wa ai ia Yesu. Wai wa ai ia Yesu. Al wa ai na le tau ma whai tō mai na ia manu mā lori tō i ngā wa ai le. Pai mai tō ma. Le ma whai lava vanga ngāwa o wa ai mea tu i whau. Nona tu iai lo tamtama i ni mai le mea na tu i le tau. Te longa o te tango atu. Alu o luale tō sina o le wa ai eva ma tō i lalo i eva. Nei oan tō i whato i lalo fo i eva i lona tango iai le fua o le la au. A le tango le le tau ma whai ia. Tō mai manu mā lo mai le tango le. Te longa e pai ai. Pato ai lo o manu malo. Aleluia. E le whai ngō fia o na whātali tonu ina i tātou i le whaarutanga le ri. Tātou te tā milo tu i le si tua. E se whai mea tā milo mai e tangata whalongononga. Ai ese le mana i o re poponga Yesu o le toma malona le te to. Mai ia Yesu ia toma. Amu ia e le va ai. To le wa e tali tonu ina wa e va ai e te. Mai vai o. Le uman ma no to mai la vai. Sa mana o to mai se mori mau tutu. Ina ia to tapu e ilo na fatu tua. That's right. Ina ia to e fa fangu ilo na to ilano le se ye. Pe ona e ta ua. Le taimel maftanga a toma ma Yesu sai lunga i fatu tua o toma. Na lu ese lo Yesu le la maftanga tino. Atua wa e la lo fatu tua o toma. That's right. A le lan to ta ma faito mai ni nai mori mau tutu. Mori mau tutu. Se to e fa fangu ilo na le to. A le foi mai Yesu ia toma. Le wa e ta tonu ina wa e va ai mai eta. Au te fai atu ia te oe. Amu ia e le vai. A te tonu mai pia. Amen. Amen. Le sunga fimono. Ie ni. Malo. Mana ia. Le vai a toma. Me se ala ni fisili le eu mai lau so uma fai atu ia toma. Mato vai a Yesu. Ai vai stangata oli voi na le a. O stangata fo le o vai se me ese ma mato mo fia. Ele uma tata. E tala noa mai ki nga fe tu le va o ilo. Se kire mala mo vai a Yesu. Ma ko vai a Yesu ka ia Yesu. Você é errado, te lo ele ma fo ya il ma fo to ma pe o e que toma o le o sau ele va ai Yesu ale o tau tala mai do ali ia te lo ele ma fo o toma fa pe toma ya au le va ai i ona lima mo mena tu ia ona i fa ona lima o te le tona tanto va ai fo ile ia o uma malio Yesu o malio Yesu per ta sa un no o la fatto tu tu sala o fatto tu toma na lui au mana o mia ia toe si i lu man fatto tu mo si da fia fo Yesu e tali o lei lo e toma le meu tu ai ele o confirm lo moroto tu sa o lei tali tonu toma ele feta lei na Yesu le pa ele o mana malama lo no ai a per tato tal no ele va ai fa le tino leva ai tu sa lei mana malama lo na ma fo ai confused lo na va ai ku se ele o malama pe mo i o tu mai moni Yesu tu sa olona fia i lo ala pe moni o tu mai Yesu na fesidi ai na feto e lo volia se non o va ai o me o te o foi ele sa o Yesu le fali sa o la ia sa o fai
o fesili whawhena no Yesu. O lai I toma whawhena no Yesu, fesili e toma. Ona whai mo whia tale fesili. Our God is all known. Ei lo na sila fia e le tua me uma mai le amatanga. A tātou wawai nei, na sila fia e le Yesu, lo mea la atupu ia tu. Lo fo Yesu, le ngā yo e ngā yo iai, ina ia toi le liu mai iai, ia toma ina ia veo ia oa, o se tangata toi tumu ni whātua tua. A tātou wawai na I le ngā yo ia toma ina wa umana wawai ia Yesu. Whamai, na le whai atua Yesu, sau pai mai, whamai, o ngana ngana I toma, lo wali ie, lo watu. Ngana e ngata malo, ele I whai mai, na ngana watu pai o na limo ona ngana I lola, ele, ka whai atu Yesu, sau pai e whamai so oi, lo wali ie. Ia wai langa e whoringa mai roa. Pei e whoringa mai e le tango e to. O le whala o whai taunga I ele. Koe paki toma, o renga whai mai ni langa tautinonga. Se longa o ke kango ie. Se longa o te pai ie. That's right. O le tau o le whamtalanga ma tusinga o le tala. Whai mai ina ua wa ai toma ia Yesu. O le taimia lea na. Pai toi roto ma lo ua li e roto. Amen. Tusa ua whamaria ina le vai. Whamaria ina le vai. Whamaria ina. Wale ia masesi me o toi toi il maho fōtoma. That's it. Awai e peifo ia na o le facility lele I. O fesa ia toma I taimi na ko Yesu kamatanga. Ma to fo yo lo ia se ia nisi fo ia fai tau ma nisi tu singa. I le taimi wo mali o Yesu. Ia ko e rope ke ru fa mai. Ia o ia le la o fango. Ia. Pe o toi manatu la wali ia. La ko fo ia tangata ia me sawa. Ia. O le wale se Yesu. Lona winga ele toi ma fai tatou un tatou ko nga ru fakas. Yes. Ya tonu la ai wan peke la man ko peke me liso ko fo ia vai lauso. Ya ko fo I pete ma ko e ki. Ya ke la ai po se la ko tata no nga ma lauso. Ai misi to. A le ali fo ia toma. That's right. O le mal malama na tatou po fen ko e po me wa ma fo ko ma na ko fo ia wi fa lo la. Yes. Ya wa le ya Yesu. I pei e whoringa mai le nau ta ingo toma. Ia, tei lo no le utatu tala noa o mea tutupu le taimi o le mafutanga Yesu, ma toma, ma leo so. Ai, hao mai fo ia tatu. Ona talu ai na maliu Yesu, na maliu fasia. O taimi fo ila lea, mea, e taia lea. Leo mamoi, ona whata api api na leo le nafubaro. That's right. Tu sa wa le lo po fer me wale te manatu po wale se taita ya ela antono ile na tamu fa pe lo pia toma ela ko fo I lo ka malum tu e el mensawa ya fa fetai we ile tai mi to fo ye toma e ye fo ina me ila u faita wa tu ye man tu o sa nga Yesu na sa na uma na fa ali lo na tino ma fa ai yo Yesu ilo na so o te mo ona fa manuia le ia o Yesu. Ia o tō manuia. Fa pe ia ona au ina mai ia o lo toma. Ia o fa pe foi no to na tu manuia ia tauto. Amen. O le mela le felota. E misi maftanga. Ona o misi foi ia to ia fa manuia. Amen. Pe ia tato upu foi tao. E tau lia lo o e tonu ai sia. La nga yegi si le fa manuia o no lo o wai maftanga. That's right. Ia la wale a wai toma. Ia wakele la si bele o misi toma. Ele misi. Le nga ka o misi le vai ia Yesu. Ko e misi manga whamamia. Ia. Aisia. O le anu whamle il fonka kalo. O le mea de paise fonka kalo na uso. O le asa la tau le wingo la tau maftanga le na le te watu Yesu le rua I whaaringa Yesu momo. O le ale la tau maftanga safa. Ya matele ya te tatou fo I pe an fa ya tu ore o sa vali e pe una faso solo mai fo I le aso ma le aso ona ne lu ta o tatou. That's right. E o matele lu tanto wa wai so se maftan. Amen. Wa tatou tele loli tu aso ma le aso ma le tu aso e o mai fa ma dianga I to tono le na maftan a le tatele o ya fonta talo wa o nga so sa wa mafutanga fa le nganga mafutanga tina
Te tatu te leilo po le ale taimi a fea ai tatu Yesu. Amen. Te wafe mai Yesu e asiasi tu tono o tatu mafutanga ta te leo iai. E talo fai le. Ia ka ono le ka ku fesidi yo. Fai lolo tala le akoma. Soli, sini kile ka komu ngambi ku fe mai. Amen. Aita, ia, ono le tato. Ai fa fitai ya Yesu ona woto ya fea toma. Yeah. E te lo ele mafai o na lo Yesu e misi e tu taua. That's right. Ola foi esi la fia Yesu. Ele ia tolo na so o te minsa wa. Yeah. Ele o ye toma. Al fa lunga o manato Yesu. O tangata nei le fo ye lan tala le. That's right. A fai ana filfilia Yesu le to suman lua talwai o le wale yai mayuta. Yeah. Ai a fai lava o filfilia Yesu le ia ila tone o ave fe au i o lana tala le. Ele mafai ana fa pe Yesu o le a tu loto mai anu ai vai ya Yesu. That's right. Pe fai fo ia Petero. Le ai fai ia ko mai so ko kio me siringa o fai o le ngosa. Yeah. Lomo ye, lomo. Lomo ko ia ko ma asa ko bang fai ye ya. Ha ban lo si o fata la yo me siringa o sa o le mo no ko. Ele mafai na tu fe au pa pe na ma o pe tu sa fali. Ia upo le turu o mai. Ele fai le wala ia upo tato ainga. Wow. Ele lo te le ala upo tato ainga. Ele. O indale na to e sawa ya na to e fo i mai Yesu. Sawa se to e fa sanga ia matoma. Ele. Se to e fa ato to le masa salo to. Amen. Se to e vatu le loto toha ia toma langa le la ka penga yo a penga venga. Ele. Se to e ave ese le masa salonga le mata toma. Le ala na to e fo i Yesu se to e asi toma. Tala no lo ye ma Yesu. Langa ngal wenga le la na fa ye Yesu i. O le ngal wenga le la to wo fa. La to wo ta la Yesu. That's right. E au no ma se va ai mai tangata ye Yesu. That's right. Pa mai lo mal tala Yesu. Amu ia e le va ai. Ai te tonu mai. Langa ole nganga landa le wa ruta tu te mine. Ka ko ke le va ai ye Yesu. Wa tau pe solo aka ba me kongo ie kongo farsa kongo fale fa mai Yesu rat. Ai le ma sesi o tatu wa ai. Tino i fo lingo Yesu. Ai le mele tatu sava vadi. O tatu sava vadi ai tatu tonu. That's right. O tatu tonu yu kutu o Yesu o mantu ina mai. Amen. Fa mai Yesu ya ilona au so ana fa pele ai se mea. Ino no foi o to se manu o wa do sa. Ana o ta o te to mo to lo le me o ta. Yeah. No ta inga na Yesu. Ya o ai le fai mo la to ma lo le langi o mon sa ni pe fai le di si tel tonu ya Yesu. That's right. Lela na na o Yesu ya to mai na ia fa mausalem fa mawa ma fa ato to le tonu mo to ma ya Yesu. Yo wa per kamale le nga velta le le intia. That's right. Yeah. Ia le foi lau tato maua ia ile mea no ia le soifua au no toma. Yes. Ia ana whaatau nuku alta la toma le na whai I le taimi o le o easi ia le toi fo I se I le ina wau mai le tala I le oti o la salo. A whai mai tala toma tato o. A tato o atu a tato te whioti ai. That's right. Tato whioti ai. Amen. Le ala o whaatau nuku ai I le tala le a toma. Anu ato matala le mo molitana le intia. Fasio tia fa maturo ai. Amen. Aisha ona ua tola na vai. That's right. Amen. Ele. Ben na. Elo e langa mana o fo ile tua ina ia tola tato vai. That's right. Amen. A faita te o e fai fina ngalo le tua e pala ai tato vai. Amen. Ele mo fai ya ona ngau mo se ngano ses. Yeah. Mana o fo ile le tua ina ia fa tola tato pula tato vai. Amen.
ia na toi fo'i mai Yesu se toi o mai le loto toa le ia toma ia lua. Hallelujah. Ia le li. Hallelujah. Mana o mia i ta'u le tua e fa toa le tato ai. Amen. Hallelujah. Fa toa tato lima tato te o ai. Lima ia lewa mori mawina o fa mautuina e toma. Fa mai se ilonga te tango i le tu. O te pai lona tu na tutu i ele tau. O na lima na tu i fau. Fato a o te tonu. Lewa mawa ma mausali le te tonu o toma. Le walu toma ai sea. Ua toa lana vai. Ua toa na lima. Le whai ngā ruenga le tu. Leu sunga. Asau. Ia le li. Amen. O le tasi mea e se lau fia i wawa ai tamata au kulia. O le au so ina ua so mai ina ua sauto ma whae atu la wali ia. Se longa o te wa ai i lima na tutu ia. Ona o tari tonu la ia. Mantua la ua mai fia la au so o wa ai ia Yesu. Ai e li whaapea na whae na tule la au so o toma na lona le tari tonu. Ma mantua to te o tangata vai te mea kele kari kongu. Le kari ingo ia. A tato va ai i le au so. Tāo while le wali. Toi au mai toma tu tonu. Toma, e masano ngā whaiatu pe toma. A wane ingalo ia tu oe. Sau. Tato mafuta. Sau tato ma. O masai mai, au masai mai ia. Se sau tato. Tato tatanom tato e wa. Lole pe tu e tu e fo i mai Yesu. O le toi nga maftanga foi na tau na tatu ia o se maftanga e fa peo na sosoani le siuso i le siuso o se maftanga ne ia faina fa so atu le siuso fa na fa le siuso i le siuso peo tatu vai le so o lato maftanga vala lata malesi ese le mafa na fa a tatu vai o se mea na fa tuina Yesu i to tonu o le lato whaala putonga o le tau o le rofo le tasi a tātou wawai la o se mele na ese la whiwhina o wawai i le awala na ele i whai atu le o le i lau so ia tom le ai la ngāna o whai mewa ki le kanu sirira lau mo sirira a tātou wawai ele ese me whapengana tupua a tātou wawai na talia le au so toma a pe tato va vai fa me wo la so valu tu e fiu mai te sau Yesu alo ye toma o tu sau ita to te lo ai e le se me na fale anga i le si pe vai te me le wa fale anga le si ia na ruega le fale anga le si me le na fai le si le o mena ta una feta o le mena ta una feta te cristiano o le si tio le si a fai se ta si se me le o mai mo popo fa ta si tio le a va tu le tona na men le mo fai bela ne sa no ia toma malona vai ia Yesu olona tali tonu pe on tato tala tonu nasnai lalo lona fatu tua ai ina ua talo tonu sau mai lalo i to o lunga i le tali tonu a toma fa mai i va u pa petania fa mai he was transformed ua ko liu ua liu ia i pose si upu vali was reconvert what toi si itia le fatuatua o toma i sesi la sanga wa malosi atu le fatuatua toma i lona va ai ia i suli temi ne lo temi momona la feo e mai su bela la e sau noa ina wa fiu i suli le langi tu lo no vi i suli le langi fa mai amata lo fa missionario toma pene sa no o initia na alu ye toma atato ma fa le no ne initia o le au hitu ai fa mai o inga retala inga toma vai to telo tangata na fa o laina o to telo tangata na liliu ona o le tala inga le nei tangata
ai pe ona sa no fa mai na oti fa ma turu tangata a tato fai taula i le oti na oti ia toma fa mai na ave tu nua ma tu i tau tu i tau le ni tanga ai elei moa elei ese rona fa tu pe ona pe ona sa no o le mau nei tala no na if nei fai mai ti mi ola salo a tau Yesu ka tioti la mo ia la fa tau nu i ona o le malosi o le fa tua o tu Yesu no loto ina ia fa wow inga luenga fa pe nai tatu o mana mai le tu ya ti tatu le nga pa ia ina ia fa malosi ai tatu a wale nga luenga le tu pe ona tatu va vai le walu Yesu le lang o le wonofo Yesu le tu tamatau a le wa saule nga pa ia o le na te sosoani ya te tatu o le na te muni mau ya mo tatu o le mo muli ya te tatu o ia foi le na te mana ina tatu e ale lu upo le tu pe ona tatu va ai le wo mana mai le tu le mana ya te tatu pa me solia ia akarava wa mai le tu ya te tatu le mana ina ia fa nga yo i nai le nga luenga le tu to tele tangata vai te mini e mai ro vala u ile tu alo vala u ile tu fa so ani mai ai fa mele tu ala ne mele u ko so le tu no manga ba kia tu tu ni o le wo mana faila unga fa mai uso wo mana faila unga lunga le wo mo o mariu ma o tu le wo ma malo wanga sana le wo e sa o to o le termine e le tu fa sa unga lunga o le wo no poli tu tamata o le tu ale termine o le termine o le ngai yo i tato leo avatu le nganga pa ia tu e so soani atu ina ia fa pena fa ngai o ina le ngaluenga le tu mo i tato pena tato fa va ai ina walu Yesu i le langi saulo male nganga pa ia o le nganga pa ina fa toa ina to ele ia lu toma ona olona vai ala nalu toma wa fa toa ina o ia le tu fa toa ina lona va ai Yesu to fa toa ina ile nganga pa ia wa fewa i mato o se lui tau fole mo tato mana mi tato le nganga o le nganga pa ia ni fa per na o fa tasi mo tato o le nganga pa ia foi na te evesere me le o le data o le na cosa o le masa salo a o le nganga pa ia na te fa atu ina pe ona tato va vai e fa pe mana mi se fa malo lo e ti le tava to va au ile e ti fa malo lo o le mai na a fai o la mona le vai po o e fai le ngaluenga o fai le ngaluenga o le ngaluenga na wa mai le tu ya ti tato te fai o le nga fo na o le tele o fai ngaluenga le tu o le mai o le tu pe on tato vai tele missions le o la no ina ia tau tale le ngata fo tau tale le fa malo lo mai tu li te mu ya vai ngaluenga tele wa mai le tu te fai ale vala au le tu se sa e fai le me le fa me le ai kiko le o mang fai ngaluenga a te mili na yoi mai lo oi na loina e tatu pe un tatu i loa tatu te le tu mau le langi la lo langi ne fa va amen o na se te mi la mo le tatu ia nei fa mai tala ma we are only passing by o le tatu destination moi oi le langi that's where we're meant to be but we're only just passing by fa ngata taula le tatu te awa le lo le te mi vala au mai le tu ia ti tatu ai le vala au mai te desse na ruino o fa ia vi le alo paso la sua salut mam suno mono mai na wa pe ole au tu le tanto sa vale le ia fiafi tali tonu ia Yesu Cristo ole te au tu longo le o lo fasa valia pe ai le aso that's right o sa ilio ila to e tali tonu ia Yesu Cristo o i foi le na la io na fa le tonu ia Israelu o le latu te ena o Yesu Cristo amen ai lo sa ili mai le tua mo tanto e awa o tatu tali tonu mo mua ia Yesu a fai tanto te fio le langi ma le ola e fa yes le na fai Yesu ya toma o u nei le ala o le upu moni ma le ola le ai se sia la tu te u ia
o au nei le ala tau te ui ai le langi. Hallelujah. Amen. Ina wa uma on ta tae Yesu le talitono o toma. Le talitono le vaai, le talitono masalsalonga o toma. That's right. Panai ia o le tala na ngana i toma. Lea li ie lo o tuai. Yes, viedeni. Hallelujah. I le mafutanga ia toma ma Yesu wa leo toe vaai toma o Yesu o ia o le sa taitai le mai le amatanga le lato polanga. Amen. Awa vaai toma wa esere stepu le wa vaai toma ia Yesu. Ina wa tatae Yesu lo na le talitono. Fai mai lo toma ia Yesu. Lo o li ie lo o tuai. O tangata na leo lo sa ili le sa vali le ne fiafi. Amen. Pa mata leo le fiafi le ne ie te. Fa pea i fai lo o li ie lo o tuai. O talitono o Yesu ke riso na madiumo. Amen. Fa mangalo i tantou o no tantou no fo masa salo. Fa mangalo i tantou o no tantou le talitono. A le alu aia sa vadi e leli. Pa mata leo le fiafi ne. Tate fa pea i fai no o li ie lo o tuai. O au le nei moe. Le ngani na le tantou por kalame le ne fiafi. Amen. O le uputo mo musu fo ile ale tua ile aso ma le aso. Fati ngata linga fo ile fa fonga ile taimi ma le taimi. Saule au ona, saule au ona. But all in one message. Ye talitonu tangata le talitonu ile tua. Viedeni. Nanga langi ni nei ta ele faya mo tato. Ele taimi tato te o ese ma le lalo langi nei. Le nei no tatou te iai wa na se no ele tu ma. A iai le taimi tatou te tu ai luma o le no fari le tu. Viedeni. Ma tau a tatou mea sa fai. A le ale au ngani ale au fai ngā renga me se fo di tu mu muso le nei por kalame le fiafi. A fai o e fa fonga mai ono iai se tu o lo eu. Fai ma masal salonga ia te oi. A fai o lenta tae Yesu le masal salo ma le talitono toma. Ma fai Yesu on tae le masal salo ma le talitono na lo ia te oi. Viedeni. E mata fia le ne fia fai se te talo fa alta. E ia on tino toma lo o li ie lo o tuai. Fa penal tau tino ngolo na o te tato por kalame le fia. Po oi fo iwa. Fai le lua maftanga ma Yesu wa ese pe o le ese toma. Se manua toma na te misia le manuia pe na fa pe le toi fo i ma Yesu. Amen. E ma fai e talia fo i Yesu lo toi fo i ma e toi fa fo le lua maftanga ma Yesu. Nei lai tu lao le a fai le talo le fa tanga. A fai o na wa e fa fonga mai. Wala ngona i lo loto le ne fiafi wa e mana o e talia Yesu ke riso e vea mali ima whahola i loa langa. Ia, o loa wanoa ni. Ile se mea la langona ma ye fua e lo tua o i lau te talo leo leoha. Langa e whai tau e lea tua lau te talo ma le taimi e te talo ai. Amen. Hallelujah. E tuna atu ni reia wanoa le ama whai e le talo le whaotanga. Ia, Hatai tai mai. Na fai fo ona te si fia o toi fia fa fo no maftanga ba Yesu. Na tu ina tu le va no le nei te fatai tai mai tatu. Talo. Na tatu. Talo. Yesu ke risoe le li le ola. Yesu ke risoe le li le ola. Mo fa longo le nei fia fio lo e tala no mai ya ta. O fa longo ni fia fio e tala no mai ya ta. E fa fatai Yesu no lo tu o va no ya ta o le tanata na sala. Fa Yesu no tu o no mai ya ta o le tanata na sala. Ile nei fia fio te tatala ina tu ai lo nei loto. Ile fiafi o te tatala ina tuai lo nei loto. E vea o Yesu ke riso e fai mali i ma faola i lo ola. E vea o Yesu ke riso e vea mali i faola lo nei ola. Tate no nofo fatas. Tate no nofo fatas. O te mau fatasi moe. Te mau fatasi moe. Si o lava i le aso e te fio mai. Si o lava i le aso e te fio mai. Fao ngalo tanganta.
Whaongalo tangata. I so se whiau e te whina ngalo e whaongai nei. I so se whiau e te whina ngalo e whaongai nei. Ai whawhetai Yesu. E whawhetai Yesu. I le talia inoa. I te lia inoa. E vea ma se tasi o lo malo. E vea ma se tasi o lo malo. Whawhetai lo whaamangalo inoa o le tangata ngasa. Whawhetai lo whaamangalo inoa o le tangata ngasa. Ia vi ia la o fio e whaavau. I vi ia lo fio e whaavau. Ona lo suafa o te talo tu. Ona lo suafa o te talo tu. Amen. 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 Ia tu mau ia te oele vi inga lo mātou o tua. Amen. O ilama se tasi sa musu lan tatalo, ma memu le nea fiafi. Ma toi whaafou le la maafutanga ma la o fio. Amen. Ai mai se ai o se nganga fou le ali ia wa ia whaia le nei tatalo. E tau tino ai le ali ia I la o fio ma tatala ina atu lona lotu. Ia vea I oe mauna li mauna whaola. Tatalo I la o fio ia I lunga o le ngata le ali ia. Le manuia mai a te oe. Ia iai manuia o la o fio I lona mafofau lona loto ma lona nganga. Fo le poto ia te ia na te loa ai o na whaili whai unga te tau ma lofi na ngano. Talo I la o fio o nei toi tu la fo ia o ia. A ia mau o ia I loa ao tau ma tau o lo iai le lofa tu noa. Talo ia te oelo mātou utua. Ia whamanuia I le tangata ma lana whiwhiringa peo na iai le nefiafi. E talia ai le te talo o le whaotanga le ia. Ia tuma watu ia te oelo vi inga I whamavau. Ono Yesu te riso lo mātou whaona. Ameni, ameni. Ia na sunga whi maono ieni. Vai ngai whamalusi ai se nganga fo iwa. Talia le whaotanga le nefiafi. Amen. Ala me momoa ia. Mai e whaitau lo tu spaia. Me momoa lama ia e tāua le sautusi. Paia ina ia whapea na e whaitau ina ina e whapea na lo I tau ina e pēra o tangata. Ia awa le au nanga mo le tuele ngata whoilea. Te talo. Le talo e whapea na whaina tala noa I male atua. E le ngata e te talo ai. E a whewha se te me te tu avanoa I le atua ina I whaina. Tala noa mai I ate o. E le ngata I le upo le atua e o se te mi panga noa whaua. Le na oia mai ia. E na ia mawhai o na whaasoa mai foi o ia I ate o. O na se te mi panga noa la me whaina e whaina I mea o le si o le... So se e kalesia o lo whaasalo whapena la mai nele upo le atua. Ia whapena peo na whea te tāua le mafuta whātasi o le whanau o le atua. Awa ele mawhaiona e whaia le nei mea, le nei nganuenga na oi. E mana umia le whaamalosi mai o le sia uso. Ina ia whapena whaamalosi ai. Ia lau tangata peo lava no whana, peo lava o nisi o tala. A whai te whioi. Mas tangata I fia Yesu. Te fia fo ia Yesu awala nei u te fia I fatasi matangata fia Yesu. Famal mana mia lava se tangata famal. Le se mesili ona le ona mafuta patu I tangata lo fa pena lo fo ia Yesu. E ave fo le se famal si anga I lo tangata. Si. Amen. Ya mana. Toa lot. Toa ya. Mas estou indo também lem vivia isso. Ele tua, ia paftai, ele ali ona le. Savani foi muito tato e pona moni mai. Ole upua ia, pia ole uputao. Fanga mo tau. Fa pena uma lava le fiona pa ia ali. Ele foi tem massa salon ba fau ma. Ya fa yo lewa o le wata le masa salo to ma. Ya pena foi tato le masa salo. Yes. Ya vi ele tua ila na upu for la mota to le de fiafi savali le na mo le fo ya fiafi a tato amatalia fo le neva ya so fe au matute ya oani fo talo oani a o tu spaia oani be o for la mo neva ya so ya vai tato misia fa mo yanga pe ele no misia to ya fa ftai ya Yesu ono to ya si mai lo iko ya le tua a mulher toma to foi mai Yesu ele tua ya le imboltato por calame ya tai for istunga ya ono lo fa malos mai e ya fa ya tu la tanga o te malos ya pe malos ya le fa mana ya le fa tas vai de suso ya la ye de suso e popo tu to fa malos mai uso fa penal sa valinga fa le nganga pe tato yai ya mo le tula ya mo ya tu le nganga fa tai
ia mo le au whaafonga me se fo i o tō umalawa lo mo mai tātou por kalame ia o lau ko meni ia o whaila fo i lea ma whaamatu au li tātou por kalame ia whaamamia atu fo i lea tua i le sunga le whaatonu le sunga ia Mike Bretta ia mesi por whatua ma le lo la tu te tau ave ia pe manuia o le ale pa ia fo lau fai por kalame i le aso ma le aso ia ma luta ao me se fo i le manai o le manawa ngā ruenga ia po le nisi por kalame le auli wa le mau atu ingoa ia tātou whaamalosi o mea nai o upu tau longo nā aisa ngai ola lo tātou whatuatua ma tupu lo tātou whatuatua i le tātou tau longo lana whionga ia le ia ai mole nei tula ni ngalo lo whaanga si o mātou so ia soalo o lo whapea o na iai fo i tono o kilani i nei fo whanga ia whamanui atu le atua iai fo i loso i nā ia Stein foi toi taliu mai ia tātou toi whiloa i tātou lau mua nei nuia ia ai lo sunga whamonu sa via sina talo e whai tāpo karabi Mātou whaftai oi ono lo wanga lei whaftai ono lo whasoa mai fo i a te i mātou e ale lau upu ta mā mātou vi ia oi ono lo wanga lei ta mā tala tati oi whapene whamanuia i ero whapena mai mo mai whamanuia i ero whapena whaanonongo mai fo i ta mā ia vea lava lau upu o se upu whapena toi lui tau ina o la ia nganga mo oi ta mā a wālo ngaruenga whamanuia oi a ti mātou ia whapena manuia ni vai aso i ulava ni mea umon vi inga e whaafo i a te oi and all God's people say amen and amen ia le